Ebusafo Miche obi biara ma obi biara nso akwa abadeba emergency Ghana TV so. Nene wiase mu ya we so ye be ma na oye wadwen se o. Wo ho ba bi ni ho ofe. Owo tu o no fo na se eno na obepe na unhwehwe mu hu se bia oba no obedo okosi awie ansa na woni na atena. Anasa woni na atwempena dia na ne wa wo jejireje. Na ise no wiase mu ye wo no eme bi de o madwen ne nam o de o ma madwen so o mpra wade na emomu no ska intina mudi be bi echi na abrante bi kasa kana se mo na wohwema odo na odedo abaiwa na momu no wanhwema hu se abaiwa no odo na na se ondo ne echire no ye konkohwe de esi wo be ma no abrabo mo emre ye ba so a ebisa ato aso eja fa wa no hwe bibi no eno na ye o target adofo mano mamo ha ha mo bibinti mekata ura yenim ye fro say akwasi manu ana akwa na boache FM kofi asare kofi botwe oti kumasi krodua yimu me patwani asemo a atowo no nya abotre entunsi mfimfini chase chirichirim na mintie wasemo de waba manim kofi okay ejameda was so mama konyo platform weso abayo bia eja bishia no amene yede ete ena mena namfo bisu na mede medi hu no ena mo namfo no mbiso no namfo bia na damfo bia menemi no abaya na damfo menemi no na medi shia no na me shia no so no mene na atena 2 years ni na 2 years ametis mene ne ntibone sedia obenwu se bia me so meni betumi ade akwa no ho ntirim sare me shia no me hwe no na se bia me hwe no every day yam kato mu se sene be ya obenwu se o asebe me de eden ya once na ko wan ya bi nko are opusa ne nsemu tinomia no kato mu so o eden ya obedidi ana obehinye bibi ebia me bia mo a ntimi am taso so bia o ede bia me ma o sen 60 cities wa utwa ma wo ho yes se da bia obema kwada no sika 60 cedi yes me no net se na bia won for me tia na se BBC ana obehia bibia na o de ayeden o de ato because ayeden me no na ayeden etimi ga se ja me ntimi ma wo hwe kura ja na me no wote na efiti na se bayi me huni ni yede ji na ebi kura no me ka so mbra me nchen kura no yede omba menti ase denti no yede omba me ne tina 2 years se ye ba ne se me nnem kura na me na da 3 times imprensa ombla no yede no de twene ho ombla no de twene ho nini achiri mampaba minu seja me wale oye ana bia nto boase ntino e bia mepe wan so bia botra waire abana ze bia school na okọ ntino bia na why busy timi mfa pressure yere nto so but makasa no so bia ni ye bia ntrese bia ne pa no o wajemmo ne bia de de mami menenet on tre bi se bia oye bi se bia okọ aso na oye si na bia se na be ya me bi se bia si na ekokora na ono ka was nya botre na me see okay it's no ya me ncha de na nsia na ne phone ekwa ilaye na data na ne phone ilaye na tam na maka so mbra me ncha sa on pese obeden obeba telefone ilaye no na me ga se kuya adan ti na on pese obeden obeba me nche na data man the phone I no say I dey me turn the phone bi here den ma no let me so or no use phone bay o use 11 kura na me kana sim sisi me 11 iPhone 11 me sika here den ewo mu sika na so na o do to sa phone no o man ne say na so oh that time 11 no that time no me ma no I think say 2 o man ne be say I think say that time me ma no
I think it's 1,008 yeah. Ede mano. So one fan so. One fan got iPhone 11. Now who use iPhone ni bi? Bachwani. Okay. Enti ene ye den. Ne phone ayira bra. Enti no e ba sana Mrs. Ade ombra me nchen. Ono ka chere so. Me phone ayira kra muntumi ye den. Ento ma me na me se ku nya botre. Na me jiska biska kra me se ye den enkanye. Enti se me gina me saka metofone ayire ama wo de ma me 3 weeks metofone ayire ama. Enti no me so no nipa no me hwe nim sa phone no me sa ye den. Scan I be ban me say dey ntumi anka scan nipa na face scan I dey amre me but still na no ye dey o ma me pressure so ma me pressure na me so eja be ma dey wo dem wa no ba ati so nko dey I think I ka be dey be ba na me kan so bra on say sa dia on ne fu ayela dey me nto ma ne ba me pesa me ne bibi dey me pesa ye dey oba I didn't know cause asem na kire me say me ono be prince bia ono be prince bia me ne be bibi sa dia ni sa dia me sikeni on so kokuo ni sa no wo ka kire sa no ka kire me oba wo ne na twempena ba me na twempena na watwa ma wo ho say every day bia oba ma ni 60 cedis eno nso ekọ wo de ma no me si madam fo be ka no kra say even bia me ye adwuma na say bia o frame na nsa nka me a o gisika wona damfo no ho say every 3 days and nsa nka me o gisika wona ho mu to the extent and say den e be ka me no akotua wo ka me atwa me ka madamfo na the last time on ne den e bae no me na me ka chiro oje sika e wona damfo ne ho say o si mesi ma gisika no e o madamfo yi ho mu ntino me den ka sei no akwa akotua me atua man na masai na man enti obo na ko homa kama ena o ka kire ne se omra wo nchen na sebe okodo ompe ba ko bi ntenwe no ena o ka kire wo se usika ni a onu nsu ko ni okay ena ye dey ana me se na oba me no wote dey na o kasa so yaire a kire me kai until was I'm say okay the last week Wednesday and our friend ye din komo that time na let's cancel ko ye din komo te din komo na me ka kire say na nso toye that time nso toye na me say de onye den omra na ka yen say o me to phone man no onye omma na say okay and all me ka kire say sa dia okay phone me de me to ama oba me ma 1 week peneso na me no ye de de say me no ye de eji no if we are sure kasa we are sure na me sure me promise me sure body me sure boss me to phone na mama 1 week me to phone na ama no no so we are sure me sure na me say de ndo be pene say de obe pene so neja obai enu kwa mi ana me call no hostel neja ye de say ye ni awie oko we no woni hostel yes wa ma wo fie ho it's okay mati etino ni Tuesday Wednesday ni be so 1 week na me share no and of frame to frame me say o simesi phone scanner na mpesa me jime dia ma me say ye de enkan to di nyambotre de mami dabi me the agreement no ne me de woni me koye akua na e kasa na me ka chiro agreement woni me de koye nti onde ma shane bono ko are me na ko agreement no ko de se me de sika ere Wednesday na me share me de sika ere ma no na me I didn't know nyambotre no ba me no wote dabi esro boshe ma shane bono ko a de se akọ agreement se me de sika ma no de o se me de sika ne de e ma no no didi matam phone so for Tuesday no before Wednesday be so no me bufu ye Wednesday no na me ye adwuma ena o frɛ me saa ne de se ne no ye no me bu ai de afu nti me gwa na me mfa no call etino me wa na me ba ba ku frɛ me so me expect to people me chu fia na no so da bio and o si me sai de aba wachi na me get the free ni school mu ho ni hostel ho aba wo fie ho ana me I didn't know was meaning waka asem na on be so better no wase cry so ho na no se de oye na ye ma huti
ana me fi bibia me adwuma na me baaye na me de wa ba fa me sika ma me na me de me nko na me maka chiro se sika na me de me say de enkan ndu de nyambotra ma me dabi on no wase when me asha me bonko wa agreement say ni bi say me di sika de e ma no oni mini excuse via de man of via bium timi fun sika man no on di sika on film fi we de enko sa o machi wonu kra na obetwen kra be de obetwen wo fi ho jai ways we can so go on say o di sika ade wo ye hook up ana ana hawa no odi o ye hook up ana e ye wow ge me go me bon hook woni na tremfie mienu na da bia wa watwa ma ho so be ma ni 60 cities yes enti wo ne beda wa hye ne bossa wo beto phone na ma no e no aba na ho se wo ba ba ye yere wo se fiska no e fa ma no okay enti boy is kind phone is kan yes 3000 okay enti no boy is ne kan sa so da bi on ti no was ni sika na waka so oji no eno ana oji enti no odidi matemu se no di matemu ndi yamia ni kreni so ko shi obi oye wi anka service bi anko be ne be bone pa di matemu sa smash mi se na ai sa men comment akura na boy na pata mas mamba mi sa de enka no ma hwe ni sa ti mi so na ntano mi se ku ya jade ya we ne o ye no wa hwuma sum left and right so hey dentro me so no na mi se na wa hwuma sum sa no ye din mankasa na boy se ne twa mi fi ho se na mi bi wo fu wan hwa meto mi sa ana mi de mi free ho ti mi de mi free ho no o so nti boy se ne ka ko ba o so nti ase afidie go no ambata ka mi ko ye adwuma o ambata ka mi fa ni sika yele e ma no ibi mi e woni video call takimi ni awo home kwa Jose Mantare no nja mi na what did now yes krache mama nsa musao girl no onye hook up enye se hook up na okohia no e na one ne kaaye se bia mama ne wonna na me ma 3000 enye hook up wonye obi a ebia wogina plaza ana wogina asafo bibi ena ebia ukohia no no ka se me ne obeda no ama me 3000 akoto phone yesa e your girlfriend o ye sure woni na tena 2 years da bia wo bona ko homa sister city okay enti ojo so sa na ye dey wa hwe wa sum boys apataw eno ono so kasa na ye dey no ozo ntene wa sister ana blaba ko woni ni kasaye anu ko bla na bufuye se adit na oba bisia obedina me fi na wano tra ye we ni wano na tra obia enti di oye no unja me mu no yere onfi ho onpi ti bla na be kekem ku no so na ndie oja me mu tu oja me mu no na me de me ka sie ni mu am kwa koye medwuma na me tena mu na me nim koye medwuma ti me koye medwuma no me wo na me nyen ye de e fe me se go na yere abomidua na me se e wo yen fa na me se no se sade me nkosu na esi inside no wakofa miensa abehwe abede abomidua kosu esi wa wo dem no yes enu akoyi kosu ani mu dodo sei miensa abomidua o we so me drink say o fridge me behwe ni agu inside wakohwe agu he fridge no obi fridge ni inside no we hwe ni agu inside woni se o atwetwe me draw woni etino o here no o do etino ma kwanu to madam for no say o we no odin kosu na hwe o we no odin kan ere eja madam fi se o meme ba on kan jita me say wa ere wa bomidua now odi kusu ne kura hwe o we kura no mo say o sa koto obi wa bonti esa de be na e be hwe o kan ho ne de na okoto wo de na ofai na nso no e na osan akwa abonten koto dodo sei eni de me ni o wani ntimi nim dudu o kwere okoto e akonto ni madam fu na ene na o ho mu okay nam aditi ena we yesa but still go na friend me fa ni sika ene ema no nam wa bebo me dua kire ni nia ti busa no nya kokuduro from phone se me fa busika nsan fa ma
o send voice message di matem so me champagne ti bi phone sa ne mani nia sto me me nka hwe ntire no na me ka je dia woyi miniska bi ade yede etima se me wobi kura na me emphasize ko dia why me face bi amfa mo no dia why me ntiase to say me dey asem obede e be dan mu because the more odi kusia ida hwe fam nko ade minim dia wo yede o kan ade chini o mbisa na o mo se o si wan ka hwe odi kusia na hwe o keke no odi kusia ni hwehwa me odi yede odi hwehwa me asemba badabi odi kusia ni hwehwa me odi hwe ho no odi akuna me se dia be ya me diska na be e be ma no enti o how ni say enti awaba ha dia na apese anyamo wa me how ni say if you kura no the girl the why you kura me enti ase say me matam 50 million na wo tu kwan akwa na onya school kwa Canada but omo fa na skasam no enye we ana me ka say we kuya me ni ska bia wo mo but obi ska wo mo ho mo so wo de mama me dey later wo de mama me dey so fine 5000 ana me dey me dey ma o de 5000 wadia onjia and kura me nkan was because I me no wetinti me say dey nya obey dey obetua me ntumi pressure because I me no wetinti munche say scan here ma me ni na echi no me o me no ba baby kura say me do scan o ji me scan sa ansa no ne why aye my hwade bi motena 2 years enfie mienu da bia wo ma abaya no sidi aduosia 60 cities da bia efri kwasia da tu kwasia da kwaduto no se owo school mu dia sa ni nya me de ma no de ni nyina nya me de ma no na mu mo ba fia ofia no to da me send iska bat enu no to da me nya no bebre because me ka nya so o fie dia enye kwansa metimi send iska bebre sa ba so school mu dia Delhi ni now me de ma no o de ma no me de ma no ena onya akwantrio no ma ne sen 50 million 5000 Ghana cedis so de boado na me se o de onji ba ya na o de ayo de amami na me 50 million ye de e ma no okay ena sen fie mienu a no na twempene ono na da mprensa first one na oni ne kwa akosia no de na ode oni ne di nkomo ben kwan ben na ofa so a wo yo ya wo di nya no first one area edikan first one kwa self said okay mu che pa who ni wie ye oti ase so no betina no okay ore na ansa na wo sha ase aba ni sister series a day no ana wo di nkan sha ase ansa na wo nya are I go what's me processor de no kura me processor am abon kakra dada wa cha ase no wo di nkan abo ho ka me processor no abon ho ka abon ka maniska kama send be on so oba se wo shi obi a won ne betina de won you share ne papa yemu ni bibi na won so be mewe o good and as e bia bibi se mpa de wat mase ono an sisi ti na wo di nkan me maniska dada okay afi yemra e kwan ye fa so a wo de fa ya wo di nya no first one mamintie eno no o fa kwan be so eno no eja so me bufu ye se me boka na o ma me boka na me bufu ye me decide me man hwe mu okay asese ne pa no me yi mani kwere e ma no okay so no da dwin na hu so sese no no a sha so o de no wa ere e ba so hu se me man hwe mu entino me man hwe mu no na me ka chene se de o ye no me ne ye de enje ho because ntu me ka chene se o ba me ye de me hu a me no wotete na bla on pese obere oboba na chuchuchu no na o se pa kana me bon mfaso ne se and ya me ne ke kan ya na jahede oba ono atuna adwum e bae but na nsemu asemi oguso ya sade we no ka kire ne se no ne na mfofo e ka kire ne se because before you buy na nseni ne na mfofo ka kire ne se ono pebe ma no abutu ni so e mi a mi gina he o pebe mama na butu ni so a mi mi gina he se mi be ma butu ono no so sa na oba na ka kire mi se ono na mfofo akọ ndu ne ma ne na mfofo na so mo kan no am sa ndi se wotumi an kasa so we an kire mi se before ere amba
anka okay ni ashenase afa yankwa second wine kwan ben no so fa so a wunyare ye de toso mienu no oh second one so anu sisi ya onu waye no se on pesa de no ajiska enti ore first ni wie ye no o san sha ase se wo maniska no oh some re first ni wie ndie I so ba me no wote de ya se bi du sika de emma because me ndwaje mbane de emma cause me makuma mu na me nim se oba se bi o me no mehu a me no tie se bi de ye bobo bla ye de akoye ni mu ba to what masi etunu enu nti na ya me discan ma no enu no nche se on na gini se office bi na jimi ya me njimi ye okay afei third one ni obi nka se phone no what did that no se be ya obenya na re no ana yes because na mehu se wa hya hya de osesa kasa bahat se sa ne amane ma no a on san bra on peso be de obeba etunu no pa kire se me yusu ma adwuna ye de amano ana me de phone aye de ada na di no sa time no nyina na wo bona konhoma no bona konhoma 60 cities na dan funa ba me so ya we wa ankono abeka ndi na ba no no kweka sa wo de na konhoma ma no me ndi me yard bi on kweka o jina say level 400 ewe take ho no osua de na wo woni nabusua se oba se be woni na twempna na enya aware na akwakoye daily basis se obebo na konhoma oni nabusuafo kasagua mentwe kosa sabe entrament mi ga me jantro me sabe me no ma me cry re edinkumo ge ne maame o me ni ga ma me dinkumo me ne sisters ne maame ne wey me busa wa se mu busa msa wo mo ne maame ne wey ne maame no feyase ne maame no feyase utumi ne maame ne kasa ofunso nya dia nkomo na ya o ne maame ne di oh at times so obisa mase na kono to go na kodi me nkomo se obi a on me ne yede etene no sebe ya se bia na ye ka maame no maniska oh maame ne die sebe ye te bia metiska de maame no bia on so mo bie store bi zane ma na bia waji busie bia that time na we ni mba ya metumi send ni ska ne bia say 400 and 500 and say bia 1000 me de man na maame na ye de asa send am back say bi obobesia ode ye ni business no gini sike bi na ne send enka ya o tumi tua ma no frame na bia bia o simesi say ni sin because of say me ne ba ni to say ni sin so bia say 1000 bia 2000 former me na obi di sike bi say ne bre me ode ba na metua bia mawo enti ende ode mawo me ne de mami de makra ne de mami ti sa ne ba na ye o se ya wa be ba na ye ni se oni mi se e dia me from mami ntino on to me wa block me no ma fio o mami na ye so enti obebo sa adua no na busuani bia anim so abebo odua na busuani bia anim but na busuani sisi a o mo kan wa se ne mami nua o se bibisa on ni se o sha akura ne kutupa sesei onu no pese obebo o mami na ye de amane ge ne maame no otife yi ase no ye friend say ne maame no de otife yi ase no uni maame ne din edin ati say no Mary bi saye ati say no Mary oton de oh provision store kakra o ni fie nim e wo fi yi ase ho enti ne maame nua no na aba be ginam sese ya na me ka tro ono nso wey o wo fi yi ase ho bi on de mi ni bebi o sisi ono na according to go on de asam na yede atu nanim wa frew ono ntumi mfrɛ me na dia no oye wom what say dia no oye wom na meti no oye wom ni se ga ono di duabon yede ebo ho no maame no e ka kire akura ne se omo nkono mko na ni duabon omo se omo akwakwa na ni duabon no ewe mi de minim audio no wa ha sei ge ne ka sa kire na ka bibia ne audio wa ha sei e dia ne beba se be ma
sebe oni obate oba de betumi aba be ka kire wo se menamfo nom se onye be ma se obutumi so e de ne beba ada again no oye very special business ana say school university na okoninti e na ama na dwensa obusa ne sa ade nti na onamfo ne kasa okay in fact shimi pa but obusa no se die nti ndi ya me mbisa because shimi say I think but no catch me say on the no enfano according to no enfano no matter what the name for ready ebeka on no cancer god dey pay osika na age ade on twempna da na mama twempna da na on ni tech ni twempna da oni university ni akwala twempna da enya na mebusa me se oni university ni akwala twempna da na dabi we ni first wine entia onya university ni akwala onya university ni akwala get ni photo we mo fa nkyere me na me hwe munyi get ni photo mfa nkyere me adofo ni ade hye kofi ne wo yanim hai yi na fafa ha ya kyere me fafa ha ya kyere me fa kyere me na me hwe na mi hu awrado ei bro krache jatieb dia mi busa da no nehia wo o ma meti ase bra wanim o ma meti ase batani o sori adeli o ma me say me die amenu kremi mama me dairy na man say a month me man thousands plus if am provision count na me dey say no a month now they are command and na gay woman is 60 cedis daily wada adwen ho bisa ho da say yen calculate na yen hwe ebo ana e ka wo bo even week kra waka critida ene dia me frame calculate ene me yesisi wan hwa me twahwe ene ma me nyama on na twahwe why krache me ya ma on wa twahwe se o ma no da kru bia 60 cedis a enani wo munso nti kire se na wotwe bia do aba gani ya friend akua de ya friend akua de Louisa dabia no oma akua Louisa 60 cedis a na wotwe do eye 420 cedis na ade ma no se bosome ewom na wotwe nan a kire se bosumi bia no o mano 1680 cedis enti afiko ewomu abosumi dumienu enti 1680 abosumi dumienu no eye 20160 eno ye afiko enti mfie mienu a one abaya natena no wabona ko homa 40,320 o tu kwan o ma ni 55,000 sawo de bo ne bosia besi sabri kura wuntuai wujiri su betua o de beka 40,000 plus ne ho a enye sika ketwa asem ne ye kan wuyi no so kura to nkyane a sana akofa ni pie na akofa ni pie ni dia mi ankasa no dia mani chane de enjo but area at least ani na mfo bi o mepie ni sa na mani mani na send ni ska ni ti kura nka ho ni ti nka ho wana na utua ni ti bo ho nyina ska ene kura nka ho wana na utua nya na mebutia eye ge no na ho ofe bi na echew eye wi ana wo pe na wi no ana odo ben na wo ma no sa no onye yes am ba the thing say the mo amene ne tinko adi me ma fun say ana mo amene wo ye de etui se wo ne nware yo enya ware asem ne ye kan yo matiase eye mpena twe asem ne ye kan matiase enti eye odo ewie ana ahofe na udi akira ana wo ye sa ne oma we nyina odo odo because na be ya o kire bibi etumi na nti kodu akira na ja tumi abedane
aware oba udua wie ye no aba wadwene mu da se medi nkwasi asem say ba ma adwene pa aba wadwene dia na apese yanyamo wo kanope na mentie sisi ana medina sisi idea so no sisi mede machine bossa mede sika vere ebe mano tete mele be mano and say me 5000 na I want hono meji misika no dia service on tinyere enfree want 3000 credit enfree mu so no patch lesa say mede ka 3000 jankwasi akeka no na wo kwa akọrewie baako so one no ka oba wo bona ko homa deli owura oba wo bona ko homa deli mepa mo chewo we one guy ne try for 2 years or 3 opa yemie phone lines ni emu se obi se one guy na try 1 week ni nyina wari akosi ne one week ni nyina wari akosi ono kura no wo ma ko homa se te se de awuye na wo de misika kura me fama misika na wo so wagine kura na ekwansa me de man sisia me fama ne biom mo je me 5000 na fama me 7 eno simple na duabo na oboy me no omo hwe na yen kan wasema ni tina ba duabo na titiri duabo tina me yede me ba ha no tode bia mranti amusiso aya amususu nya wrong investment no no na the problems bibri ade ba sorry abosome okoma wa bre wa 1000 enti abosumi dumienu no say 120 ono afeko no wo afeko ge no onware no obone ho ka 20000 plus are you normal ge inso kra nya natural de ibio acrylic paint no wotwi nioma watie go na nimo ogina ha we enti we na chi wo ebri wani so no house ni nti ana se de yin se wo ye teatea ni nti na ana upesisi fia ni bi on upesisi fia on ye meme mobo meme bre on so ay wrong investment on so ay wrong investment on we nkeska we kura wo de bo bi bosia na wo de bosumi bia wo de 1 city kura si ho a by this time ka wo on over in the why a wrong investment over chimpra biem mpratri we no lessons ben na achro moral lessons ebi ne de achre wo say next time wo chimpra bi wa onye den me mbo won kakra biem sa o to mo ni dawo ko next time no say things de me just say bo mo be 2 series eye sika dona abaya no original so de do wa da mitie minim se no dia sa wo na wo ne nam mo nkomu die mu nom ne ade no because okoboniti a o sende ko ono ne namfo no mbe pie sa wo kra na wo nkwa a wo be sende o de mo nye nkope ba bi mfantena enom ne de keka ho enti eye sika edo ana wo hwe ono ane nkobobom a sisi ade na sana ba ni sendie mimi hu se sika ni na wo hu ne ntem mimi even cry no me de me hu ni ntem because sani ane kasa mu so ane na manete no no ntisa mimi hu ni sa kame mo sa kwasi akasi wo hu se yen kwasi akade a wa ya ade atiefo nti awura no sese mu hu no memo hu baby okoye yire no na oye ni munyi ho ne nso mfama me na me hwe me mama bedwafo ne nso abam enkosi akro na ode kwohwe ho na moye ye no munyi no nso mfama me na me hwe he said again no say owurai ne boyfriend a obo akonhoma each na awarem kura obi ene ne yire ene ne ma ene tie muntie o ebi anema 3 ebi anema 2 ebi aneba 1 ne yire ono nso kwa adwuma ba be dibi obo 50 obi bo akura be ko school eshem
be ma no kwa abado obesa be dibi echem ba krachi okay waye ade odo anadwene mu empratri mu no omage no 60 cedis each day gay man nwe to de bia na ne ho twetwe no na ne ho twetwe no ti yesa a kire okrokro gay ya da anadwene ya e na gay ne fo akoyira no akoka kire gay ne say oh bra na menya yi kakra na mehwe ska bia nim nyambo e ba meto phone ni bia mawo e na gay yakọ na boy yakọ akopan wakopan awia phone nkoi na wotwini duru ye no gay na be ko so basa enkosie esi boy dem a watwetwe de ato wo miensa pan owie wase pia bonte akotobi ode abebọ ne socket ato aso omusa na da no ayesa osi enye dua no abọ memo dua na kosia no me de hwehwe hu ne hu na ne keke enti nye dua abọ na krachi se debi metesa de we yase enye yie panyini wo fie ene se ode aba yenim ano na wiye inkomo aye bui mema ma bedwafo nso ho kwan ama onom abusa krachi asem biara opese obisa na ene dai asem wode etiefo ntie sa girl no ni ma nimu mi die ma me ni die so onu ni onu mi die die physical sin die me and you die onu ni hia but me come home me ka ekosi aka girl no ebi wa na say like okofi na say bia me fa boat na bia me ne kofi a me kosi almost on but ma me na nkasa ne enhu me da ba ya sometimes o kan say ade na fifi umi unsi na mechia me okay wo ko ha unsi nkochia ne da wa si no nkochia ne da min tia ne da aha so wa ko fa girl na free school mu no o de ne kokoduru fi a ya unsi nkochia no ba twani okay what to bibia ne bo sum a mi odu pa de ache ma me ne da one man sika mi odu nso da oh yen ka say Christmas mu ana last year no 1000 cedis and the anya besia and me ana me de be ma me no na 5000 na odi ma ba yiwa no kwan ben so e na fa ya ma no asem ben pa no ka che odi 5000 ma oh na kuntu na semina ba ye no na sika semina no oye no sika ne dem enso ba ne papa ye dem o si oniska o sisia ana o ka kire me to ka kire me na data me na me niska o me nti obi sika bi a o me akọ adwuma bi e na me ye dem me ka kire so obi sika nti no ene bi na me ye dem bi mu 5 times o de onji o ya no de aye dem o de ama me de atu bi aye se me de to usi abaya ni mfie mienu ni emewa ni homestyle no sika na untua bi admission wantua bi uni ni papa dem me hu no mfie on da but me ni so ndi nkomo sada o papa number papa ne dabi o friend da mpacho dabi aya o last question bachana na ati wabeda ho da ma ade achi da mpacho dabi oba na woni na twemfuna mfie mienu o meda o de ma ade nchi da mpacho dabi na mpacho to aso meda hase eja kwa me nse misa owo yede na hye krachi ya sebe ho no kre ade ankomo na mudi nana ye friend no ama ono kra de ori kan kire didi mu ansakra na afiada no oba me ahia na ni nkire mu nyina yetia wa se abranti ene ono eko agreement se one ne da na one man phone enye ne mpana no ase ne mpana no be ma one ne te na mbom ne phone ira ya ne ye wo bibi ti se promise e de ye wo agreement nti agreement no ana ema one ne ko ya wo gina so age nti wono die so wo twini mu ane betin ye pekura na obeje ne phone na de eni wakofire phone no waka so be ma ne phone na o ma ne date ne time no be so no ana ono wakofire phone ana phone wura ne da ne ka ana o de pressure ne so no so disi we so nti se we am fa ma ne de a on twema ne na de ba ye ni wo se o share ne bona okoye no okọ no ho fie se okọ nanka one no akotena se no akwaji sika ndi akwakotua brante ne ka because ono no ha no ana okoye no we anyanya ansem papa bi a sabi oni word na ho yisi wanyanya ansasem bi an kan fa nkyere no nti ama o kofa ne kosua ne sini dem ho miensa ana obegina ono deja abo fom wan ka hwe
ana owie wasa ko to kusua miensa because wo koye no wase boy bi wo ho obusa ne se won kire ne se ni esi bodua nti wonu nim duabo nti wa moboy ni dua wodi hunuhuna ne se ne be ya wodi ne sika be ide ebe ma no na oba ha no nti ye wo sunsum ni bi a yemfre no nanka onie abranti ni on kire ne se de oye ne duabo ana fiara ye de to framama obi kire mu kire se wabodua ko sasase ya odi abodua nti asabrante na ampe ho asem na wanya obetumi bibi betumi aya abrante no nti wo hu ni saa no ana ne yam hye no se eduabo nti ono no ne ma ante bi akọ konfo bi ho akọ chechire mama konfo no se wabodua to konfo na gini kosua crate ene snap nti wakọ dani dua no why na ka say Louise one voice crowd ba yenu okay wakọ dani dua no nti boy we die woye ne den obegini sika because anye se o kan se minyame boa wo se mame ne wona na mafo enu no onu gina so de gine fo eye ne ge no eye ne ge ubusa ne se sa chop money no boy no de man wogi tu mu ana wo se o skare de wo se obi oni obi to ho de no money skare a enye bibia enti se sika ne o de man no ana bibusa se ne 5000 abedi ho eye bosin ana se o de bia ne o de che no free na komam ana o de che no enti ono o ka so oje enye yi enti won fa ma no enti ya mpase boy we ma no 5000 wajitum o se nya bosia na boy ne de ma no boy ni free na komam na de che so ne te obi oni oba te die na se ne ho akire no na ono aboa ni bia se wontumi nyi o enti ono ontua but sa 3000 die obaje free we ho na me say okay sika bi nsini sika bi be ma ne say obaje sika 5000 free ho no enti ne etifrim na fa balance hwe enye ye na enye ye kina watifrim enye ye enti sa boy ne pe ne ho asema ho fa ne sika ma no no so ye adwuma de good boy we botuma na ana mbisa ne say sabio sukul na wo mu no ye kire wo saade ye na na asese ana asa wo de wo ton bibi na wo de agiji na o se da bi one ne te se be ma na emum waboa na okwan bebre so ba we nyanya nsasem ne wo de o mesre nyanya nsasem enka mfa nkire no nti ono de eye anyeyi nti oni obi ba ha eye ne nyonko me say we different course na we different course ba me say we roommate nti ye bisa again no ma again e jitu me say abrantie we kwan boa waboa girl no na girl no sebi wa yakwala onim nyansa na adwen wo fom nka ondi sansem hu no odi ye no na ono ye ade a obi anka bi eye ofrini bo ye de opebia enti se wakofa na asema ba on ye ja obeja no ono okọ ontumi ntina ha ono ntina oba ye se ne nke be ya nke di asumdwe beba nenso o masa akwan ne dia ono so okọ ne bebi ni ese okay ene papa ne mra ne nyina nhwehwem se yedua ba se wadane a na obi dane dua na nipa ne nyina ho no ya mfre ne nkan ahwene se kotimi dane etia de abo no na wakiri ma me eti me da se nene no be kire me bi na abaya no Fifi, oh summer show like oh mama ya de amen pese meye. Send me sika mami. Hey. Mami nya de amen pese meye. Mami nya like uni ma kobusa o ma enam omuso amedi hu. Kobusa o mo. E say me papa on. And try me o. Ene kwasa me crowd. Mami nya de amen pese meye. Send me sika mami. If you marry for now on picking me Jariaba, some bombardier true her pound, happy I been like Ubenu, a bad fun, we need me to buy what am I mean, Brana member too, when the Casan was a senator. Good morning. Me fro wax man picking. So see me bo, me other man fro catcher and say me bo ujia on. Abra we say me bo ujia, fine. My judge me say me bo ujia, but Kosiana me kotoyen obi any asama me kan me man cash them pese me hunu now. I wanted to scare you keke. Intina me share that koto Kosana me de bebo on. Yango pon say me man cash say bia we nku ana man cash even to akosikwa be kan no kra. Time na me kofa Kosam bizansa like ye bojia say on trem no see hunu here. If me share that kwa bantina me de kop bobo from keke man ka bibia say bia me kun sa na me nya dey na free. Until there is also me boji out there fine. May sorry say me boji like a being is a beam.
baby a person de me ko bi afa me ko officer na na wo friend ma me na ne me kasa na asem ne bubo ma friend wo se na o china ma nko baby a nti baby ade ma ko me nko baby a me sika no so meji me sika no meji upa kosroba from is kana meji me fine cho na me ni se ni mbo ojie bia so officer na se na ma mba baby a obe make sure so be ji me sika na ma me wan kasa do wa atama ko wan so sa be buabo wo Hey, Ufi, me mama na I say me cousin na friend me say I say one friend me mama na friend no ntimi me sashiu me sika na meji oye den dey meji ochina baby ade makon in fine FM ne member ho me ba so make sure say me ji me sika ansa na mako ebe funu we agona ani me di no me just say me ni magona credit chain o me mama na friend no ntimi sisa majo me ji me sika wia after the opeso ye bia asa ko chance me ma be say onyoma ye kwa we che me nyoma ama say me so we see we ji me make sure we nyansa watch na say me Louisa me paka eba e kan say baby I can FM hono my friend me na me me kwa magic case ka because some mama waste me time was saying come class or say 10 I was saying come class but me magic case ke free ho me ka just me ka papa ni say me niska me bobo say na de buy it was some magic ka me ni me on ni pa ni di agona anka we sunye nyansa so mama will go ahead in thing omo ye udiom say ya otia ya kese ya so na you right I was on I right. Sanka now you're right. Ona say the asem na ye come na me do me na me now you're right. Nka na you're right. I didn't na papa you can say omoko kan no TV so say you can obi aboni boy jo say the be ana obi kra papa bosun bi ye audio ba say eduane benya wo boy ni because odi fo and I didn't see any day my own to show because some come on or the agreement stand me call ya from me sika mami pa kwana me je phone mami and to Sunday na to Sunday me sika mami they just some na agina wo didi na so ye de ba dia ana wo nsu nyansa sa wo ni me sika mami o ka sen ka me ba wo die ma na se me ba o ha ba be send aba be send odi ama and na san ko bi antena ni be tuna ba odia fama kwada ni dwa afi de from sika mami na fama be na me so me san be bia no so won say da na asa de ben me kwa for treasure am say nze wonti don't stress me and stress me kra hey bema get we na netwe mpra no ha get we ya get we ya ne kasa say ya odidi watem say ya it's like on do matter say bia bibi say sa some way sit no yes ade no ba say odidi matter say bia me ni di nkomo so on bia na obi a onya bi da na na hwansam a wo keka ya mi on wa say go no yes ade no ya mi on ye he abaya we pa nti obenya kuna ware wo ni wiase da we na num kasa tantan ye be mo be fa sa ge we wonue oni ma men kasa de we mfa nkyere sa Louisa Kro no se nipa no a oye bosomfo no oye voice note no question a me busa aye ne se awura no se odi kosua ne hwehwe fom no wanka hwintinye duabo enti dia wo abaya wo ye no eye duabo ana enye duabo wanga se krachi we difo na de yeuti kono nane nam ho na sebe koso akeka nsem a ensese yeka wo discard ya she boy we botom boy what da so frel for men robe no frem sa me what da so frel man fa no ko ba kra so jinisika man fa no ko ba kra o ye adwuma ko botom ana wo no wa ye hu lose bi dia mage na na abi ese me ebema ne me bu wan me ye ne me bi be kwa enya won sato oni ni ndase mu no wa ye hu lose dia ma na na because a baby ko baby na won temenka empra na me ne wotwe utubi ka kire nsama akwaji sika de free madam for enti uba ye 3 days sika 60 cities times 3 send it for madam for no wo again wo who say mind game na again he play won
de be yo hey voice we de mitia na makomete so mama will go ahead in teen omo ye udiom say ya utia ye kese eya so na you right eya so na you right senka na you right una wo say wo de asem na ye ka me na me nye ana me una wo de you right nka na you right ade teen na papa ye kan say omo ko kan no TV so say e kan obi aboni boy dio say de bedwa ana obi kwa papa busun bi ye odio ba say edwani benya wo boy ni because odifo no. And I didn't see any day the Oma you to show because some they come out now for a agreement stand me call ya from Missy Kamame. But when I made the phone on mammy and to Sunday not to Sunday Missy Kamame. They just some now you know what you did dinner so ya bad and I won't see any answer. What do Missy Kamame okay and come about dear man ask me about or how about Bessenis and about Bessenis and Jodiamo and then some could be answering the baby my boy just from my quad I need drag. I feel if I'm sick mam that's my baby now some baby and so on say that answer the bank. Me kwa kwa trust am say me don't stress me and stress me kra. Hey. Akwada ya dwisa. Mo twempna mo munya hwehwemu. Oyedi ani. Fantini half ne Asante half. Ne de na ye Fantini. Enti oye Fantini. Okay. Oye Fantini. Oh ye de ani. Ne Fantini. Onso ye Fantini. Ti ukuro mpete pa na edi unamza no. Hey. Asam no just a jibbin some. And to say get we na am ne twempna pa. Ha? Yeah. Na am ne twempna. Onyame wo ho hebal. Onom na otumpani se onye cheba. Se ya na obeye dia. Because crash we na se bi wanya no. Minko tu no ya wagimi. Onsia nyanza. Enti unam ni jimi ni nyanza woni yeso. E na odi bu nu kwase ya. Wo be kwa ko hia de ono de onim nyanza o. Na na obi ne ba maame kasa phone so. Na wo se ne chip abedi ni ho. Onfa ma no. Eno wo kwakora no ka chense se wo se mento aduane ma wo ni da epenyan. Obenya omo mpem numbers lotto numbers ni bi. Eduabo numbers no. Wo de ne se so a eduakora wo ni mbo. Jiso ko busi obi se yabo ne sei. Ena wo sa de me ma matri so akeka esa me ma ho so akwada wo ti so. Wo pe so ko school babo bra pa. Be pass empa bi kan yen kan kire wo wura yi. Embo sa 5000 abedi wo. Sa bredi akodi dia ho nzem bebre. Eja no dia tasi. Na mo mo san se me 3000 ne dia meje. Sa ne eje no. Te se dia wa mani sika. Se dia wa mani sika. Obi aje tum se ne mpana no wa nyere na no da e. Ne mpana no wa hye wo bo se. Wo dia ma me bre bi metofo ama wo si medical go free phone ndi. Krachi no wa hia no. Sa 3000 no ko tua ma na mi hia hwe a mehwe wo. Buo me buo no. Wo bo hunu. So ni atenie no odi wo. Mistake. Na ko tua sa 3000 for ba bi fama no. Na nka na ho na be hunu. Enti ye wi a ye de krachi be ko ba bi so se o ma no me ye hwe a ye be ma ne kwan na kosua nsia na awura ne de bo ho no wa ye ne wasia no osia no wi a de be sie de ene ye one na busua asem obesia no ye ntena ma krachi we ongu because krachi we ni ya ye ma awura ba no omo ho no bebire nya bi sa enka sa me se mi nimba ko ada woni class no oba madam fu bi ho oto aduane nso omo siesie omo kama obi ti aduane anu age no de ko obi tu aduane anu de age no de akọ boso me so a madam fu no maniska obesen ya odi bi akoya ha o say no omo be di ho no so esa ache na de na wanya bi di akotu atimi nyobi mane tam 5000 e de mouse age na owura we yebo di ku no na uku na waboafo aka asaje so yesai ya wanya ho kasa tantan we kire no because akeka na numu ahwe won sindim wonim se wagimi sade ono aka no na wo ye ne saa na so woni kwase akokusi hu na se ukoyi ne nso no ma no obafia wo de be kire banyansani a wo kire ne se yanwe de se so onimu a wo se ye ne duo ye be ye duo pa afa na aduro because ye nim se wo anya kasa de bia nka
obi ye audio boy no o kan say e dua boy betime ku boy na o sinka boy o say boy ni suru na de ezi ntimi nku ko sia na de boy fo ma so wan kasa no nim ye kire yesi dua ba akofo ne ku no wa bom yensa ofie ho wa nante akọ wa ta akọtọ me yensa e de abebo fie ho obekom na ada no kra nyama no oba no ada no kra na bia na e danger ema no unim wa ba ha betumpanifo wo be bra wo ase na de be ya asomdwe be ba no wa anya koya wa sa ko ye audios foforo sa de ayede e de aba okay ni life sa na mema no amaba no kwada no ama no mema na amaba no mumomani na ho oba wonya no ho ade a woni ne yayi say sister cities a day ada wanya ama no wakeka bom de agu hotwe enti bosome wanya obesi sister tamsi 30 abetria no watua de ama no tam sister no watua na de ama no no de ko wako omame onko chia no da na wa ye huba o say boat onua se na medi ka ne first so opo oba ne na act na say go oba be your girlfriend and no ehwem ye na sho oba wo be ma na ehwe wo de bia 60 cities enye ska ketwa omo muta wara so krampo no omo nye ska na ahi na omo di edi bia sho mma na wo akwa ye girlfriend no na wo tu baby na wo be ma na sho no wo jade won ho asa wo na wa ye adwuma na gu be ma na botuma oje force and yen force nso enji ade obema ho berima de odi force jade won ho sa na ayeden eya krokro na odi bajin agi ai adekode no na wo jade no so a wonya botasa kwakofe kosua de aba bebofom de abodi ai na we oba be nko a obai oba be nko be ma ne na adwene se anka oni oba no betina akwakosie we na se bi onya kwan kwaide aware no na de obai ye de be ma ben ema mo benya butiro be ma na promise wo so betufo na ma eya butire anka ma be ma na kasa mponkonko pe phone fema enya wo na aboka ko free phone enya wo na aboka ko ji be ma na promise no mo no kasa mpe phone no efema enya wo na ushima obey na ye pe no pe be me se unim de me ya kono ko buso ma onu omunamo no obey oba umi ahwe life yo no me ni ndaw ni mpe oba na ni dafa mu enye skadie bi na wona afa ni ne mbobra ni ne ntina so oyere anasa girlfriend na so ko for baby said ya bema menua be mo abragu menua bema abragu ento po oba so ne betina anasa wo be wa na dachi bidia no ahwe life ye no ahwe oba akono nso na dachi bi no wankwanko fa assembly na wanko pa assembly afamra akobo dia sene wei aye abranti yenye very careful pa amenu abanso uja de wo be ma nya bia be man se oya boyfriend nko so ukunu kra na nya abotire obebu onsa woni aboto de be diska woni kunu ho odi hey ntentemu ene odi jade obema wo uyesa bema no o ma nani afifie se wo ye okunu sa o ma bema no nani afifie nti enfa abotire kasade efenji ade afiri bema ho midu besia mesaso be like share comment fama na afensu mi adoma na suna notify se bia videos bia me bia no unso benya bi ahwe ewo afiefie mu nyina makra